Air mata makin nangis ya. Hari ini lo masih ikutan nangis ya? Oh karena pingsan. Biar netizen aja yang menjawab. Cuma Daryl nih isinya. Gak, udah tahu belum sih konten gue nih sebelumnya? Ulang ya. Ini kayak mantannya Karin Gangga. Hah? Ini tadi Gangga mas, maaf ya. Sorry mas, tadi saya kira Gangga. Gak bohong, saya kira Gangga. In your blue jeans. I swear, sorry. Capek Gimana freak banget ya film gue. Just then an angel of the Lord stood before them, and the glory of God shone around them, and they were so Saya percaya afraid, ini and the angel. angel